Ngangai filio snow ngindon dengan kejeseng healing service haga laipo but life away jang uniu benai. Haga ni katayo hi menta but ding ta filio snow ngangai filapan kre ika donot filapan kre ika mensim bepinwan shakane ka jingseng. Ding ta ngakarpat ya fi finyawan shakane ka jingseng one daga donot ka balapan kre. One daga jing kmitlenti na utrai. One daga taga mensim ka bakamen namar utrai udan ban aya fi. Pada fila ay ka por ka jongpi, fila ay ka taga singi ka jongpi, utra unda kerku pi. One haka laipo but laipo way hangti hapo social tham auditorium lani ke bagi jukot ka State Central Library. Berganget ngini syam haka taga singi ngin duai nam ta jongpi, ngin sami ka ktien ganon ka praise and worship, ganon ke bau play unle thamaya ka jim jongpi. Berganget lada filawan utrahi unum pelai kli pi, unle be ka kamba haka jim ka jongpi. Nganget Pinwan kum ubriu barim pin mi kum ubriu bertemai. Ubriu biok ke jing lai lot, biok ke jing pan kia, aga jing mut berkat aga mensim. Bad aga tagalon yang ke jong fi hi besapok becabar baro. Utrai mun kerkui fi tagadang khot korpat fi sajisin. One what no miss ye ke jeseng. Lapan krek kenang ini ke jeseng. New blay blabu ini ke jeseng. Na ka benta jong. Ngin sa isyam life hope but ka life we tarik jong ni bunai match. Utrai mun kerkui fi. Amen. Ngangai videos pertajam manong Jesus and Shar. Jesus and Shar, Jesus and Shar, Jesus and Shar. Na jam gen you try. Ngila ban shong gen hagan ka por haga presence ka jong try. Pila ban kublay ru ya para marjan ong sokmen ban yo I. Ya fi hagan ka jaka. Amen. Ya roy try. Ngi ai ngo you try si sha da perkat hakisi po ya ban wan chini nong thumai kam dai ka besok. Namar babon sen ka jing dheng kali ka jor palat chini ka than. Haranga ai kublay ya fi way ke nakap way ka por siya way ka por ba fi wan siya kani ka jaka man yo man syakri yo try ken man nganget utray udan yangi ya ka ban kren hakani ka janmit yangi way habang ipet ba hakani ka jala ka jongi pabun ba kibriu ki don ba yakani ka jingpang ba don mau hakamet ka jongki kanu mat plaju don mau pa met no fi plaju don parmau la jong okay pabon ba haba pilih syu doktor ong tang kawe ke kentin lara pidon mau kelai payu ipi ya ong no poit direct poit bet ong no di deyam bon ba ngi shene ngi non ka ki kan thai kham da me ki ya bhag ne ke jingpang UTI mo doktor nong yu di Kata di ke ka namar balik hak ni ka jala jungi yam ngim da daya ki briu ki ba sutanat mandi denam dai ha ngaji perkat ki nong di kiat ta kila ban penlim kan po bilor ka kiat hari padi kat tu melar denam dai na ha bat bot sen kilong kum tha namar balik ngi kan ka jala namar gi kham kriat ngim da sutanat mandi ngim da don ya ka to ka jing terang ka mandi bat mo tentang ngila di siklat ngisol abiang bro sisngi bang ngila Yakob bang ngila di siklat but Henry kani ni ka ngakwa ba hakani ka janmit ban kran ya pi sepang ka hi Henry kani ka em ka ba utrai u ayangi but ngelai ru hakani ka por bangan pen ya fi ka nuksa haba utrai udan ya ka bor ya ka ban penbang kat ka kwan karkai kat kawan ya ka ban penbang karkai kat kawan udah tahu terabat kalong kum juro ya ke jingem ke jongi ke bangis ngau ngilong sudah dan ya ke ban bat upen kela ya ke jingem jongi bakan long ke jingger ku ya kiwei amen bon sen ngi tnomba ha ke jingem jongi ngi kampat yo mali eru bat ngi ong ba ha ke jingem jonga kamdon ke eru ke weru ke bahatam Ada bang yopat ya utrai upan long ke jingim jungiam bangin long ki tau jong ke jingger ku ya ki wei. Habang apuli na kaktin ke jong ble da fidan ni ke Bible pila ban plit lem bat nga ha ka ni ke por menta. Bau Jeremiah utho ya ka ni ke benta. Bau ble kumno ba upan ram ya ki Israel hakal nong ke ba ar ha kitab Jeremiah. Kedekot ke ba khatlai ke ong kumne. Kiba warra lem ya ka Bible pila ban ya pet lem bat nga da pila ban pet ki screen ki jong pi ka ong kumne. Na ba kibriu jonga kilale artli ki jing snio.
kila lendat yanga ka umpok liu ki baim. Bat kila shna yala de ki pukri ki bapai ki bamla ban pensa Ublay hang ni Ukraine ya ki kon Israel. Bar nganget kini kamday tang ki kon Israel hang Ukraine yang ngiru iwe piwe. But ublay upanito yala de uday mano. But penlongro ya ki breu ban suto ki day mano but yano kilataya kala ka jong ka jingem. But Ukraine hang ni ka jaka ka tin ka jong blay ka ong bo blay uong. Pi ki breu ki balale niyo kan Arteli ki jing sneo. But kata ka benengkong kadai, kata ka jing sneo kadai, ba pila lendat yanga ka umpok liu ki baim. Pila ayu, pila lendat ya kai yanga mga ubalong uta umpok liu baim. But kabaar pila shnahi daladeno ya ka pukri. Ya kai? Ya ka pukri. Berkata ke pukri jong pi, kalong gabapai, kabamla man pensaum, kabamut, kibriyo kilaklet no yo ublay uba long ke jingim, utelong jong ke jingim, berkibriyo kilasdang ban snahi dalade, ya kita kitelong daladehi, bahan kita kitelong kilong kibapai. Jeremiah hang ni uya tholu pa ye ki kon Israel. Kani di ka por ba ki kon Israel kila lendet ya ublay. But Jeremiah si ong romo unang tholu pa ubayam. Dei kata uda thoro ik jing roi so sen ai. Namar blay uni uday briwem ubala shabon ki ke nam ta ublay. Manganong fi duna ba ki briw kilong ku Jeremiah menta. Ublay ong tangyo Jeremiah men nai wat tengah. Badu Jeremiah u hap song samla. Kanukat padang samlahang ni. Semut ublay Ukraine ni fikum ta. Fin Kongo tarai. Ublay unang naiwat tengah. Finong kumno. Kata kesur wan no soitan. Namar ka Bible ka ong bet yu breu ban song marway finong. Fi ublay ong yu Jeremiah fin na pulih ni. Badu ong sapang kata ka bat uyan ujor ila di ublay ong ngangalong kata ka poliu baem. Hanre pi teiman ya ka pukri ya ki ki bakumno ngingitay yala ka jong ka jingem ngidon berkata ka polio badai ublay ne ngidon berkata ki pukri ki bapay pet ba ka jingem ki jongi ho ya ka sam lai pun riu dukat ba kendai hang tu la pendon kam ublay bono ngadai manga to pukri baem pukri baem ong dei manga Hari hagan ni kajaka udawan ra ya kata kajik suto boong kata ka pukri ka badan mga am kanompay handray lada ngapat ngamday mga kata ka liyo fitap ka pukri am kanomla bandap dalade lam dadan ba pendap ya kata ka kadai bandon ka sus ka bawan ban pendap ya kata ka pukri bat utray ong ngaday mga ka tauro ya ka jingem jonga bat jong piro lada klem ublayam ngindon bay ka ka bablat ka ka bam no kabablat boleh fitip ngimbang bandi namar kamdan jingmat bunsin kadendam dai na ngim da stunat ban bam ne bandi ya kata ko iban ban yo kata ko am kabah bamdan jingmat ngida stunat ko badon daki jingmat fitip ka tin ke jong blai ka ong ba haga kitab jing pon pau utrai jisu Ukraine yang ni ka benta hang ni badu wong ba habaw la peni yau uniu angel jong blay habaw peni hang ni yau yo anes ong ni nong ka ba arpo ar khot ka benengkong kitab jin pau ong ni bat ula peni hanga ya ka wa basngur ka ka jingem ka ba pernai kum umaulen ki ba mi no na ka ket ublay bat ka jong utau khol lang brad hapadeng kata ka lenti ba jong ka hang ni uyo anes uyo i sapang kata ka ka jingem kaba pernai kum umaulen ken ka Bible ka batay man ba ublay la tao ya ka beneng ba diga kundo ha kitab Genesis ha ka nong ka benengkong ha ka khot ka baar ba ni ublay uki ha ka gen pitip kini gisngiyam tentang ngi bun sen ngidi tentang kadon ka por ba ngidi iki ngimja ya ka jing terang
ki jong ka perthai ngan ong pi ki terkhong no henry ki wa ki ba utrai u am kim long ku malong jong ne ka perthai fite ku jong ne ka perthai ba pi di am kalong kum no fite u jisu ong kum ne ba pi di ni ku jong ka perthai ngam perjuyo I uno di kiat u ong andi mentakas ni banganum di syo ngam perjuyo I uno breu haba ushem ya kinu kita ki umso nganong epi ba udi ong banganum tre bandi syo ngan hunno hijrut ngane kam julong kata nama jisu u ong hi daladi ya ngane ka benta haga gospel jong yohanes nong ka saw ka khot ka ba khat saw ong kumne hare uno ru ubandi na kata ka ya ka bangangan ai u unum sliang lo ru hare kata ka ya ka bangan ai u kan long ha u ka pukri ka ka ba kersoy sya ka jing embam jukut pi u jisu ukuran hang ne wang kata ka mangangan ayam kanya kersoy pi dekat ba khat lai hang to kong u jisu la ya to ba ong aka u breu baro ubadi nagani ka un sliang pat pi kanya ka mangingiti hakani ka ba kanja perthayam kat pangidi ngin sliang pat hot kanya ka perthay ka dap da ka henry ka percentage ka manlong bandi ka long tang kindiat ba ngidon babon kidi ki lo bamlong ya ka bandi hana ki balong bandi am ki long tang kindiat ba ngila ban yo I kini ki put ki ba bon ba ngim not ban let bandi namar kim dei ki balong bandi kita na balong bandi ki don tang kindiat ba padu jisu ong kani ko yang ni ka breu kanong samaria ba kawan mentong mo kani ko ba pawan mentong nang ni lara di ru ya ka on sa sliang biang ya ka bandi hari ka ka bangangan ayam onom sliang ka kalalong ka pukri haka jingim ka jongpi uang kalong man kata kajaka kabalang bakanum peisyo kuma kitab Jeremiah ong pi taiman nila di kata kapukri kapapay hanoi hangni uang ngan pelong ya pi ngastunat bah ni utrai uang bah hanoi kata ka omi kabangan aya pi kanlong kapukri ka kabakersoy kabamot kani ka kabangangan aya pi kani ka em kanyai kersoy ya pi ka ayu jisu ukuran hangni babon sen ngim lah ban suto ko ayu terai mikran ya kata ka bemen ai ngam tip pilayo di ne pa dio di den namar beli tip ngatip tangan ni kawai ubreu ubalayo di ya kani ko lano num ong ya kani ka benta bon sen habang ikli ya ki breu ya kani ka benta pilong kumno habang ikli ki bangai pilong kumno ki ong iklan kado klan kaman siam katalot pi pastor ne teng si ong su tau pastor haka jing long man siam teng so ba klan teng so ba talot kadai nam dai na kata ha da kran kan jado ngi biang hare da poi se kan jaman sim ngilong ya kata ba apa ngapuli ka bible ka ong jisu ku tau ba yo ya kan ko nanga u kalalong ka pukri ka ba kersoy ngipat ngilong kalaman kita ki pukri ki ba pai denam dai hajing long man sim ngi kalalong ni kata u jisu ukuran nya ga dai namar kata fit nga aingo yo blai ba ka kamba ka banang kong u jisu lale ule kay ka kamba ka banang kong u jisu lale upen kalayo pitikna ya kata kat nongot pitikna bu jisu upen kala wanya ka omra kakti perkhat ba amen namang adon man hikaya pi sisya mo jisu upen kalawan ko de kata kinong di ki ong ni te di wan di kiat bet namar jisu upen kalak ya ko saka kiat de pet ngili tet na wan store ki ong pi ki wan ra ya kata de namang kata ngi haban lent hang ni ka singiban ngalaban ong pi ngi pet ya ka sisya jisu upen kala ya ka saka wan pet te pramarjan ong piti kena bu jisu penkala ya kawan ni kuat banyak pait ya kata namar ka ai ka bu jisu ukuran ya kani ko ka compare nganong ipi ngala banong ipi kani we kantien u jisu wat ya ka upen bang palat ban ya kawan amen ya ka upen bang palat ban ya kai ka wan namar belai uji su klamong hane no bang no ke tong ngane kawan kali ai wong tong ngane ka wong ngekwa ban puli hangane ka por nakaktin ka jong blay namar blay ngawon ra ya kata namar bangin su tho namar uji su wong jaro ba yo yang ate ka ka bangangan ai kani kersoy klamong hano no bakalong kalawan klamong meno ro uji su
But kwa ban ye pet hang ni gesi. Kani piti ngawaran jeng kadon ko don bu we bri wara ka jikliam ka panloy nga bangan wat. Ba habang awat em ngawat ngasem de ka we pat ka benta. Nama teng em hoi ngala jukan ni kata bu Jisu pen kala sa kawan. Hang ka panloy nga wang sisya mo kawan. Ka panloy nga bang sutu bang puli nga yo man da ka we pat ka benta. Bang kwa ban ye pet ban nga hang ni ka por ka gospel jeng ni senong ka baar. Ban ngai ngo yo play. Kani gadon ka jing tho hakani ka gospel jong yo honest. Pitep haki lightly ki gospel ka pidang pai ka lanong baar. Nga kwa kindet ban ay pi. Ya ka jing tip. Ya ka jing tip. Lightly ki gospel. Kata ka gospel Matthias, Marcus, but Lucas. Pinum shem siapang ka jing tho. Bo Jisu ulet hang ni hapok kana haka jing kawai shong kurim. Namar kamdon kata ka benta haki tigi lightly gospel. Kani gadon tang haka gospel ka jong yo honest. Pila banong kumno pat. Namar day namar kata laju ong bakini ki lightly ki gospel ki de ki synoptic gospel lani ki gospel ki baya ya day lang. Ki jing tho babun sen ki ya day lang. Ki yesno. But bun sen ki la ya ong ro kini ki historian lani kita ki way pat ki nongwat nganong epi jong kaktin ke jong play ki ong bakini laingot ki tho siapang ka jing shakri ka jong Jisu but ki kamba bu Jisu ule ki jingi kai ki jong Jisu ka de haden bu Jisu la shakri la arsnem tam la kano la arsnem tam kini ki tho ya kata ka benta ya ka ka bu Jisu ulale but ka jing shakri ka jong Jisu kala yat kumba arsnem tam but kini ki sedang man tho ya kata ka benta ya ka ka bu Jisu ule hare u Yohanes u ya per u de tango Yohanes utho nado kabasdang ka jing shakri jong Jisu. Nado kay kabasdang ka jing shakri jong no jong Jisu. Day na magata usdang nado ka kamba ka banengkong na ba u Jisu ulale. Kini kiway kisdang ka jing shakri day na magata pinsuto e kani ba kisdang nakabenta ka ba hadin arsnem hanre Yohanes usdang bet nado ka basdang. Day na makata pina puli gospel Yohanes. Hakini kiwe ki gospel pin shamba kabatay siya pang ka jingka ka jong Jisu lamba bahiyar pateng. Hanro Yohanes wang haba menkong adon kaktin katakaktin don badu belay bataktin lalong belay. Kada kot bakat sawang katakaktin kalawan long do. Day na makata kaya per hakarukom babatay. But kadi ka gospel Yohanes kabala toru kabakado nakini ki sautli ki gospel. But kini ki sautli gospel kilong tek kata ka durbo Ezekiel haga kitab Ezekiel. Yo ka dur jong breu pinde yo haga gospel Matthias yo Jisu la khot be kon jong ka breu. La khot be ye kata pikadon kata ka dur. Hanoi hane gospel Yohanes udan ye bar ngaingo yo try bo Yohanes udah tho yakni ka benta. Siapang gani bahakini kiwe ki klem shem la tho pinde yo bet bahakini ki hakiwe ki ben haki pinum yo ban pule bu Jisu kumno ikudu ni kudumas kamdan hakiwe kumno bu Jisu kudu kanong Samaria amdan hakata ka pungsum kumno bu pen kia amdan kita baro hare hakini gospel namar kini ki am haka badang sedang gajing syakri jong Jisu kini kiwe pat ki tho bo la syakri hadin arsnam ye yo hadin arsnam but hangne bu Jisu day namar kata haga gospel Yohanes uong hagne pokana Galilea uong bakapor jonga kampat day. Yo kabamot udang mot ban sedang kakmi kalapa ya ukni ka benta. Ini puli hagne ka por hagal nong ka baar ka baong kumne. Haga balai ka si tela don ka jing kawai shongkurim hakana Galilea. But kakmi u Jisu kala don hangta. La kodro yu Jisu bat ikisenran. Siya bangan ya sakmat. Day namar kata ngaju I'm in same haba join Bible school na mabalik idon gini gi hikai bangi hikai. Pina kan ma ba hagane ga porem u Joseph dan show. Way u Joseph dan show. U Joseph kat kum ga history ki ong hoi ga ha Bible ga kham lam shamla tho. Hando he ka history ka ong ba u Joseph ulayap shwa ba u Jisu un sedang hi ya ka jing shakri. Ya kay? Ya ka jing shakri. Day na mga tafin puli pa Bible ang pinumlap ang uni umday ukon jong Joseph. Hara pinlap ay kinong uni umday ukon jong ka Mary. Yo namar u Jisu porbos lang shakri ukpa umdan syo.
kan penem ya kepala jong. Ulai ben penem ya tu samla. Penem ya tu kena ke bakat Arsenal. Penem ya Lazarus. Henry hadu ba pin song longo bu Jisu. Kan penem ya kepala jong. Kedau kedai ba keempat day kapor jong. Pio em namar balai umpat yo diang ya kabor jong umen sembakot. Umpat late ya lade haka Dai namar kata ngala banong ka mano mito yu Jisu ka kami de ka tep yu Jisu ka ala banong Jisu balai mempenem yu kepala jong mulo ayap. Henry em. Dai namar kata fin ken mawat halor jong ding pana. U Jisu u IT ya ka kami how you honest. Hano? How you honest. Baru Yohanes wialam ya kemari ke Sri batai sa Ephesus bansa sa Ephesus. Dai nama kata udai mau u apostol u bekat dodo yaki ya balang hapo Ephesus papet ken. Namar balai kani ketika mau kani ke balang Ephesus ka balas dang anong yapi na u Akulia nang ta ka Priscilla nang ta hadin jong ta lawan Apollos hadin jong ta lawan so Tin jong blake on one Paul hadin kata one Timothy but bakat dodo la shimti da Yohanes dai nama ta parbato ye ka shitiru hakitab jipan pa ka ni ka shiti ka banang kong do la tho saka balang yo saka balang Ephesus ken hey ba u Yohanes u dai nong sharai hang ta but dai nama ta pin puli pa Bible dai nama ta teng ni haban don ye ka jingtep ngana ong yepi namar balai ka yarap yang dai nama ta pin suntu ang ne ba ka Mary ka don hadai film yo ngau spang Joseph mo Joseph don Dai nama kata yau Jisu hadu pat syakri mau haga kerta ke balai pusnem barok ki itu yau Jisu na Nazaret ba udai misteri udai ada pimget yang atong ini siapa kan pai gospel Yohanes tong ini pet Markus nong ke Rio ke ong kumno ki brio ki itu ya Jisu Namaru Jisu men ba uwan kani ka slakando u ino ya ka buram ka jong u nganong ipi ba uwan ban long briu ko mga ban mapi dai na magata la khot Emmanuel u briu u blay ha u briu ne u blay ha ka kando tingin pa ka khot ka ba ar ba ter ka ongkom ni ti habala poi ka sabaton ulas dang ban hikaya ka synagogue ti bon kilayo sngo kilayo sukundet kilayo ong nang no ni ula yo ye kini ki ru bat ka ba kumno kani ka jing start ka bala ai hong ni ubril bat ki kamba kat kini bala de ba la le da ki ti jong u uni umlong misteri u kon ka Mary u day u badai u para u Jacob badu Joseph badu Julia pinde yo ihang ni Namar balai, pene ukon ka Mary, klam ong kon Joseph, uni umday yu, misteri kan mau bay, Jisu, utip, ya ka kamram. Dai nama kata la itu yu apa nasar, kumu misteri, kumu misteri. Dai kata doni wei ba nga fitre yu, ni pastor ngitre ki kambarit beriang ngatre yu kay ngatre misteri nga fitre kamjong Jisu ta. Dera kamjong no. Jisu trai kamayo misteri. Utrai ya kata baru lagi itu hari kilengok na uyo akan dikejing start pat. Na uyo akan dikejing tip pun ubreu. Boleh ya ki kamba. Fitem. Hadu bakampat day kapor pinum ublay unumpat pendon kam ya pi. Pihaban up ya kapor. Day namar kata Solomon utho haga kitab jing start Ecclesiastes. Hagal nong gabalai don kapor ya ki baro arpo arsenu ong hang tu ong don kapor ya ki baro don gay kapor ya ki baro fi kaning kala batai shine barkaktin ke jomblay kong habalo ada pa ya kajipan baptis ulayo yung masima ko u Jisu nganong fi usdang man syakri barabo syakri nganong fi ka Bible ka batai ka ba ulakot ya hang ni Hapok kana namar lakot ya kami lakot ya bat kiseran jong menamar beliau Yohanes udan lang hakan ni jaka bat udai nama kata udah udah ken mau ya ka basdang bat ka Bible ka ong hang ni bat abal lakot ro yu Jisu bat kiseran jong de syaka jing kawai shong kurem lakot bat ka Bible ka ong te habal alut ka wan ka kami Jisu kala ong kim don wan shu Jisu ong haka ngadon kam ayu bat pa ko kabrio Kapor jonga kampat poi. Pe Jisu ong no. Kapor jonga kampat poi.
nang ta ong ka kemi jong u ka ong haki syakri ya ke ru ka ba un ong happy pin le ken te la don hang ta henriu ki kra ki bada ki mau so ba la fide ka bible jong pi pila ban underline ya ka to ka benta ke ba ong ki kra ki ba da ki mau ki kra da ki da ki mau balabu Kenang ya kan nyam ka jing pen ko jeng ki jiu ki bang nyam uwe kat ar ne laimon Jisu ong haki to pendap ya kita ki krada ko tela pendap shon ya ki onda kum tahu ong haki to tong menta to ra ru ha unong sanshar ya ka jing kawai ti kilewan lam ti onda utau unong sanshar jong ka jing kawai ulamat ya kata bala penlong wan But untip nang no kalong handa kita ki syakri kila tong ya kata ke kila tip. Ki syakri kila tong igay. Kila tip ki tong igay. Handa uni unong penyat jing kawai wang day gay. Day gay. Wang bala penlong yu bala penlong wan. Kaklam ong bakal ada ikawan. Hari kedai ka umat pat ya ka ka wan but kani ri ka jing per fitip pisuto hang ne habala khot hang ne ka jing khawai but ha ka ne ka jing khawai haba ulale dan wan chu but ha ki jiu ki ken kerpang ha ya ka wan badi bandan but namar bom dan wan chu ka kemi ka wan chu Jisu banong Jisu ka ne ka yeng kal benta ka don ka jing le rain pa nama lalu duan Jisu ang menta ka padai ka por jonga hanrei ka kani ka breu kami pat ka ong ya kita syakri ka ngok ke buang jisa dan wan chu but ki wan ya pada shna la pi puli ha kanong ka benta pin lab bai bubun sen ki bo ya ka wan ha ki kradien ha ki krayu ha ki kradien lane ha ki kra khndo jubo ya ka wan ha ki kra da umau Namar hakim mau omla kamonra ya ke jingbang ya kata kawan bunsin kibu hakita ki jaka baru Jisu yo i hang tadon nriuteli ki kramau krayo mau hakata ka jaka but hakita ki kramau bunsin kile ayu hakata ka jingle nyam ga jongki ki ju pendap ya kata ka ya ka ban pen khot ya ka ban yo ka ban pan khot ken ki ju pendap hang ta de nama kata ka ong ba hang ta adon riu ki kra ki badaki mau balabu khnang ya kan nyam jing pen khot jeng ki ju ka bamot kini gitu ki mau ki de ki jaka babu ki ban pen khot ha kata ka nyam jong jing pen khot but u Jesu u klamong kanu ka kra mon na kata lalut ka wan pendap hang ta rewang pendap hang ni fitip namar balai kini ki beri badan hakan ni ke jaka kila ya di ya kata kawan yang bat ki kwa si kwa bet ki kwa wan bet bat usuto orang kanong kawan ke ba unda aya ki kanong penhon ya ki kenma ubreu nong dikiat hon ba udi man ke lada udi mentara si la shairu kwa ubreu ba di drugs mentala shairu kwa hon da hakata ka ba masin yo manong la biang kato kene ka met jongiem kaya perba kene ka met jongiem kam juhun piyo mentaem pi dan kwa shu ka ba ha kene ka met ban yo ya kata ka jing suhun namar kam don ke jing hun la ka de ha ka riam la pi bam ka ba bam hun re dan jing hun hakan oro but kene ka met barabor ka telebet ya kata ka jinglong mensim kin ma wat ki senran jong Jisu ha ka por ka ba kado man ba kidan ha gat semeni Jisu ang to duai hana kene ka bor met kala telep no ya ka bor jong jing duai bat ki yo thia bat bon ba ngi ki kristan ro menta kalong ka juhi kene ka bor jong ka do ka telep no ya ka jinglong mensim jongi ka mensim ka wat ba yu blai Hari kini ke bor jong ke do ke telep no wat bangimla ban syong ban duai. Ngimla ban niu ban syong ban duai.
ngi saham thia no bat bon sen ngi yok thia wanum ken no tangi ki laingon ki senran badan lang badu jisu gat samani harai ba bon nanga bana phir ngi long gejo na makani kan do em kam hun badu jisu utep ba nakata ka krab kini ki breu hang ni ha ka chin khawai kia dm kim hun ya kata kim hun Dahil magata hakay saya san pusan ko benang kong caru basliang tuwan hanga. Namar utepet ya ka kapakumno pindi ani ka perte. Ka wan kapakumno pindi. Ka ay ka pipinle pinumhon. Tentang habang ayu isi kurim ulok udi tentang galok ong doai pastor bo un kalabamot no. Nila daw kalabamot mo nganda kemen ba. Ngano ifi tentang ulak kalabamot ro. Hade pimdan ka jeng kemen nama pimhon kumbreu. Kumbreu ngilong ba kibreu kibabhon. Piyo ki khon ba tips ba songkhop ro pinang ngi khon kakren waju songkhop tan. Dayo ki khon ba balanyong songkhop teng waju balanyong. Ngim hon. Dayo kumnom no ro bamhon. Baru Jesus uto ba kini kibawan hakan ka jing khawayem. Kidi hadu kata balalud wan. Berkat ma pi. Teng lada pi kawai. Hayeng. Pi expect ba kibreu semua ngasu ai nuksa. Pi expect ba kibreu kita wan kita kat do don buram si dekat ne ar dekat pi perkat ong kat hi. Nomor boleh kin sutu ban antar pi de i ba tunong kat. Wow. Imanem rasul pusep nem tip dap ne dap ne. Nomor bon sen ba ngi kawai ngi hem ngi perkat kama ba melodi ba kiwe kin bam. Deyam tinggi antat katul adap dah kanu kado arkilo adap tang sangut arkilo adap baik tam kita ong man teng ngakan mau don kowe gesngi ha kowe gejaka ni lei ban bang anam sip kerteng bat itai bu bosin saya ingat badali bat ngi itai kum ong biang nama kata ka yeng am ka khampoi perkhat ba nginya panjab yang arsen tengi khamdan papan ngi teng kadon ha ka jing syakri am bangila kham sutu kan lada ke pau em ki wara wud bam chu se bam chu lada ka yeng kam ong chu bam chu ka bam su tho no mon dan chu tengi la khame su tho ngi sam jar itai wei pat kham le balanyi aja se so kendiat pitep up setengah tar kan poi chu tu ke pliang harin kita ngi yang ong to doi no namar la su tho bam dan chu namar teng ka jia ba kata lada phum su tho em Pinio ibe ya kata, ban ngamtep hang ne kibreu pit lalot kan no pidiwan. Khot sak ba khawai bam do. Hane ki di ibe. Baru Jesus utho ba kini kibreu da ai kan ba ai ro mohon. Umiu mohon. Dai kata se don kini ka wei ka. Kisah ye keren mo, ada ulok badi ba ki oksidan bam yo ulok badi ya la jong par ki ona. Ti sendan ta kasi politar bang pendi sendan lo di sendan le no sendan ni. Kita ki di kibreu makam yo lok badi. Hari kalau kesutut ni di tang yo yap no mo. Man syong marway tika ba Dai no stang lada kadon affair lada kadon samlan no chaway. Kan pendi ong di no ketop mah di. But Jesus utong ne wang kini ki briwem. Gimhon. Wang haban pen ko ja ki. Labo yang tiki kra wang bibole ne ka kra ba ko. Pitep. Omla ban bu ya ka ka ba ko. Bat kawan ke bapan buat harajo aja ka. La lam da dai uji su badan hakani ka yeng ngamtep kan ka yeng kan di sokat no. Ngamtep kan di sokat no kan ka yeng. Dai ka tau Jisu ba udan hang yo i ong kane kam dai ba ublei kham kwa ya kan ne. Kan mau ublei kwa ban pen buat yang i. Ukwa ban penpet yaki kemat jongi bangin yo iya keburam jongo. Amen. Dia kata tentang da aji khoi trai ki si ong ta blame ai be kici klat sebi. Da ai be cici klat sebi yang menim bro layat. Wan no. Dem dai da. Sisha ai kata naman ngayo i sisha mentah hasilong ano pi babon lapu ajwan mo. Kawan kam dai kakiat. Babon ki pastor lasang di wan pada. Haka kerteng gawan di nok. Namar balai kapan buat hi. Ublay kwa yangi bangin buat. Ukwa yangi bangin pejmat.
Dahil nama kata Petros sudah bitar haka sengi Pentecost bagi orang gila buat kini. Petros yang orang kini kim day bala buat kidap do men sem bakoj. La plead ia kemat kim le rancho banduai. Amen. Kim le rancho ban kot yo blay. Nama robon senem habala buat jam. Kita ngimtip show. Ngimtip show dia kata nong buat we do bayam bat ba. Bayam bat do pertai do nong buat. Pet bahana dalam buat dapang uyam tu bidi boleh perpangat pek maniro ajan pinong kumno pasal sutu na mangang ala jong ipang layu bedi tu musa ngatip bah ngatip bah kibriu sio ndak kren nong buat sengap ngada sengap bah nama ngatip kami na kajik slay jong ka download ngatip Ukraina kajik sisa udah keren nong buat jam ngasem sisa ya kata. Namar balai umdan jing arsap cu au. Ukran benya donot. Dia kata lah dau tem ya pi ka mamon usi sisa ya pi. But hang ni Jesu yo ikini le buat perkat pi. Kameru ru kawan hu Jesu. Kini mton wancu. Jesu balai ubitar ni wang padai ka por nga nom. Adil lamot suang bo burom ba kadai ka kami la di manong. Balai puan ong nga ong itu kinong di nai di su. Ada menong kumta hem, belai don kam mendi hadu kata. Balai, por Jesus utho ya kata orang kini don kami kajimpen koi baken play ka kaman. Bat ka Bible ka ong. Hanga ni ka jaka Jesus ong. Yo i tiki kra, tiki mau. Namar utho baki play fite Jesus yo i tiki mau. Ki balai ki kra. Namar utho baki kon Israelem. Kila yolot hadu bakimpat yo ya kata ko no tau mau siang em kimpat suto yo blay kimpat yo mat yo tak ko no mau siang kimpat suto yo blay dai nama kata ka kamba ka benengkong do bau blay ule lam bau Moses ban bonon ra ya ko ho ya ka benengkong ka di ko ka baktang ki yo handai video i halo tau mau siang hagel nong ka bakat nyo trong kitab Exodus dekat bakan real ka Bible ka batay. Now tau mau siang bau blay ong yo Moses to tiet yo mau siang mamihom kami ka bakidi. Haga banta ka baar kitab jingken lanong ka baar po. Try wong syukran no mentay mau siang nai tiet na maladap tiet ladap mi. Menta melatip lupa bahu mau ladap dan lupa ko syukran kan sami. Pitep teng em ngiyat palat da kajing sutu jong la em ngim sutu shu ya ka e ka bo blay pat Ukraine yangi. Pimla ban sakri yo blay da kajing sampang ka jong pi man ka por. Pi ban sakri yo blay kumbo blay ukwa ya pi. Amen. Bat hangani ka lanong ka ba arpo kitab jingken bar ka ba jingjia ka ba long pla ka long kumne namar Moses udang sudep do yala ka jong gahan men ka Miriam kadang suyam. Barhabarayap don sene nga bakli itay di ban keren mo hayeng ya bri ang pastor ngan keren iyu mo hayeng ya bri ni nga so kuslay hang nga pi keren kat ba keren kato ko yeng kinum kan mawi eru em nama kidang susi kadai sisa kat bawa tetapi ang ani ndai tang ma pi marwe bakal ma clean to kay pi keren iyu ngam kan ma namar bale susi dang yam pi kan ma hi mana ba keren ro nga keren kat ba keren pi hang nem Moses em ukam yo kam sutur bat ublay bakran yu namar blay kini ki konsel ke athanom ngim dan hang ne ngim komta so dang yap han men nang susi so kum no to kopor de kata ublay ong kren mau siang utiet man namar blay udan double jing susi baka jing susi ke benang kong ade jing du han men ka jing susi ba ar baki konsel ki thanom yo bar ha kata usutu bakla no kum tet no mau siang kan ma bai wanum shakri yo blay da ka jing susi thang ka jong pi pin bakla Brio bakatang hakaman sim badap di sosif tip kintuai tangan ni we. Ablay, mayoi. Kintu yambet. Baru blay wang akan suto kay pikiran naman niya satu kain mot. Ban suto bat nga. Namar balay fitip. Ublay umlong emosional kung balong mangimo. Fitip ublay ulong basisya. Di kataw ong. Ublay di mansim. Barki bang mani ublay kin mani mansim badaga. Jing sisya. Namar utip ikata. Utip pagingi bring ilang kumno. Dahil na makata Judas along very emotional. Bali ay no yaki badok. Kenapa em kospel Yohanes pindah pulih. Paka kata kumpulan rabi udah lais pak suka.
Ha Bible ko tau di nong tu pat. Boleh lah tip lupa di nong tu. Ngila manlong fake. Nganong ngi ngila bangin don ardo rahmat kibreo. Hakmat ublay tu tip yang ni. Udah tip yang nga pat ya pi. Udah tip. Udah tip si saya ke jenglong jengi. Bangilong ki bakum no. Ngalayo ki brio ki bayam berbasusi dan si sen ke jingja kawe ke jingja. Ita bangalit duai ngano finga hadung harung ngala susi lang. Kat ban duai ita kena ngalit ban duai yang possible. Ita bangala duai kami nang tanah sibil sa sipang ki phone yang ong kena ulayap. Wow. Nga kay try. Ngana si wan duai bala. Badu dei kena boyo atau ko por ke jingpang mainin jaites ada pia. Hia kan mau. Uyap. Basa tip report bu pang kata hadin bang ada bukti. Namak tuli umlong katair. Ya ada duai bukti. Bat itai kong akan mau sa bang alay bayo nga. Ani pastor mo duai kan mapiro dah giap mo. Ngatala si ong be. Pirone pi insult yang ta. Ngas ngabe awiyam ni pastor yam. Bat mai ide ilong kumaina imde ikimetrai. Iya pran mi ban kimetrai ya. Namar kimetrai ki ong kumne. Ida kwa ni kena udah kwa ke jing duai. Dina nong kondong. Umre na sar, wan nong kondong. Ong udah kwa ke jing duai bat aingo pi pastor ba pila wan duai ki mek pa ki ong. Hari tai we pa dai mi yam bat ja bat ai mod bat ai mat hang nem. Ngarong lasu tang apa je iem lasong long kum Jesus pi asan yam lang. Nama kum no terai. Kam jipang doktor ong pan. Pinra no. Ningin libu no hajaka babu mediam. Kita ki bahayeng barok ki ong namai tai di ita ba yam bahai di besasor. Ki ong ngin nyera no hayeng jong pimo tam talamin. La sai ke singi sera no shanong kodon mal adai pormiet. Kita sipang I enok wut. Yang mana nga pastor umlomo ban ra hayeng jonga. Ngati. Ngarang onga katata kami jong pipi. Hari kita ngalayo I ke jing asap kang tuang tu dui. Nongkong debi yam debi jabat imun imat bi. Masih nong rano si yang tak lain. Wah, kenapa ngi kasih le datang daya bro banang pawar ba? Ha, mentala dunamo tu pawar le debi. Ngala yo ibun ki ke. Nganong yo bi don still rupi kong ngala. Por ba yap bro nganong pi ngala israi si libang mentap sendon hapot triulang bari tu bertu ulok. What tep seduk pan saate. Tengok ni telah hok pelat you ni ulok. Isnem ru padap layu apa di we. Oh ngete fi kibreu ki klet. Kibreu ki klet. Dia kata ublay war sakri ublay dak emotion. Kidon kibreu ki shat. Oh try Jesus we are you try. Lada hakasipo ya pilay em you don bakikan mau kata no che iti. Dia kata ke Bible Paul udah thok heki siti wang dapat ngor kum no pipiat. Udah bataya ki bangai dia kata ka bentar. Namar balai ki breu ki pait ba. Bat hang nem Jesus usu tho ya kan ka bentar. Begini ki don kam ya ka wan wang ngaman toy kan ai wan ya ki namar kini di bat kini di sa. Wangan ai mangai ki da ka wa bakin su tho ya kan ka kra ka mut ayu. Philip habaki kon Israel ki di ka na po mau siang em kadiban pen ko ya ka jing em jong ki na ka jing tho brean na ka jing thnum jong ki na ka jing artatin jong ki ba kin sayap ha ka jing ter khong but Jesus su tho ba kini ki bawan ha ka jing khawai kim dan kam ya ka wan ki dan kam ya ka man pen ko wang hei te ki kraw la yu I te ki kraw wang pendap mang ta but hadin ba kini ki kongo ban pendap ya kum ha ki te ki kra Jesus ong ya ki tutong mentah, wang no, wang pendap ya kata kera, namar beli kita bikin suatu kan kayak kau Yesus keren, uang ya kan ega bentah, ngadai mangahi uta, ubawan ra ya kata ke nam mau siang haga por jong Moses, Andre ngamla ban ai lemda Moses ulat tiet shua, Andre haga ba arsin ngasusi senani Moses namar utiet Andre ngala ong yo. Syutong nang ta ka memot syukuran. Handai Moses utiet no. Fitip hamau siang umla banlang Umla. Handai utei tang utrai ubala. Dai nama kata kitab Jeremia. Pila klet no yang ubadai ta umpok liu uba
Bat pilih sna ya la de ya ki pukri ki dan ka por jong ka jing kan mau ba ngi klet no ya ublay ngi kan mau no ya ki brio ban pan ya ka jing rap ngi bon sin ngi long ya kata kadon ha ka klep mat jong ka jing em ka jongi teng ki don ki jing dia ba ngi klet ya ublay ngi kan mau ya ki brio ngi kamburam ya ki brio ban ya ublay teng ngi la ya te no ya kata ka buram brio ban ya ka buram blay Bible hang nega batai Jisu ang pendapat wong ikini ya kini ki syakri wong tong ya ko nga so pelang begini ki syakri am ki kongo hadu katai Jisu am ki martatin ki tong ya ta om bahaba ki la ya tong ya kata ko nga Bible ka ong ki ong ru ya kini ba ong kli ayu nong san shar ka jing khawai namar ne nong san shar ka jing khawai am upnya ya ka jing khawai tip dap nam dap upnya ya kai ya ka jing khawai tip badap nam dap na kwa ba no fi la da kum ki brio ngla ngi pnya nyo em nginum tip ngila na nginum la pendap lam na ngi ong atrai pnya ma me ya ka yeng jonga pnya ma me ya ka ri ka jonga pnya ma me atrai na marum ne tip ru ya kata na kwa ba no ngi pi la da pi khawai pi ai catering la ong ba chi spa ngot tip pe tak chi spa ngot lo ngala tam ka tawang kong pi ong ngatang chi spa ngot tengam tip ngamal kini ki plate ngadap niaw dong si spangut ngamla ban batai tam ya pin nang ta ngan le kum no wang ngata ngamla li menta pi ong hakdak ya nga bas bun sen ka jing le ran ka wan hayeng le ran utunong le catering on le ran ka yeng namaru le kum ba pi la yakut kum ta wan ra bat la don ba pam tam wang ngamla li kini di jing bakla jong pi bat ha kini ka poru uni nong kawai uni tang ka tau nong peniat tep ka jing le ran jong ni ka yeng la dam dan tep chapang jong ni ka yeng ngai kwa ba nong yepi babur sin la pi shania ai ki breu em kinum tep sa phang jong pi la pi le ran yam ka di jing le ran jong pi han roi de tang utrai bam le ran de na mar kata am ki jing jia ha ki jing em ki jongi teng ki kala long headline ban ra ya ka news ban ki sotanat ban page ya ki news ya ki wei gen kata ka de ba pelado ka jingjia perkat pamanta dadon ba accident ngile yu nung kong do shandur ngapus mangan nung kong do ka kalalong headline da pi unong penya jangan ka jing khawai mdan ye benta ada mdan wan ka jing leran ka de yakki kam de yanga ki ong penya ngala bo rinti han ngam tep ada kilalot su thu hi maki bat ka Bible ka batai hang ni Jisu ong tong ka to kali ayo wang no tong pitang nya pej biang ni ka por ka de khot ka ba pra Yohanes kalanong ka ba ar de khot ka ba pra onda kum tau ong haki to tong menta to raro hau nong san shar ka jing khawai te kilai wan lam ong kum no to tong batu ra kira shauta unong padiat ban unyo bandi mo ti onda utau nong sanshar ka jing khawai ulamat ya kata ke pe de khot ba khandai ya ke umat ha ya ka ta ulamat ya ke pinong e ban nga ya ke ya ka bat hang ni ka ong kum ni ka kentien hang ni ka ong ulamat ya kata ko bala penlong balayo penlong wan kam ong bala penkelawan sutu ba kawan tentang don ko balir ka don kawan dan dai ha sutu abang ni kam ong bala penkela tang bade rong sa mut de wan tang si ong mom ne ke ka pastem kamut ka ksiar pi hane balapan yo sutu ka kentien hane balapan pe ba te umat be jakang be hari kini ki sakri ki tarai ki ong next chim di ngene upai ki di ku ong am kene di wan ki udi ya kata bagane ki kentien pelong ngal kwa ban wan ra ya pi ka jing sutu jong kene shakaba jeleo ma kanot na pi sai di Shah Prakti
Mah mentah kan juk mentah don. Kan ngot pidi Syah Shini. Syah Klem Shini. Don himo. Kan ngot di Syadut Bersini. Syadut Klem Shini pe mentah lagi boleh pe saw-saw teli katli tapi. Kan ngot wikwa deh ya. Haka Syadut pe ni kasih dah Syadut Syad kumno. Haka ngi sa thedut. Denam? Itu isya sawi, pidi Syadut, thedut ada kedut lah kalah Syadut. Ngam judi betul. Yang ngam dah ai ngong ai bitu syasau. Namar belai, ketu kam dei Syadut. Ketu gede ka melapan keladut. Kayak per dah. But haka ni ke bedisha. Mo. Pisutuk mentah kami kini kibadi Syadut. Ne wat kibadi syasau ro. Mentah lil adon suka green tea. Danam? Ban penrai ko. Babon kidi tentang low BP man. Ngalal apa ibu doai kunungut. Play low kumne BP. Di green tea pastor. Mo, tinggi di ya kata. Hano Syadut ni kini kenting ngam play semua. Baong masalah tea. Kan wala je semua masalah tea. Tangan ni kindiat. Si om no masalah kabamon hang tu laai bun ki muslim muslang tu mo laai long ilaichi ing laia berlut hang ta da denam ba teng le mentar don sekoi ka syang tanduri ti smakum tanduri wet bayu ki aya kata mo kata pi hang ne baong la pelong em pi haki jiu ka don kini ki jat la pi lech ka ba khambnia pin lap ikini ba da ong ka wan be em ka long normal be da ku sok grip sebab gitu ki ai da sok ta Henry, kadon pat ki ong bakila ayak kle masalah kan, ka kambang, kaya per ka, tes ku mentah fi jadi Coca-Cola, dem. Henry don ru Coca-Cola ba ong masalah, cook. Pida di pio mentah ka, pida le ki restoran, finalap kene ong masalah cook, blak le masalah ka tes ya per, udah mat, kam ya per kan dia. Te hang ne ba ong ba pelong wanyam, pida de nama tapi uyarok komno ni ubri to ngin Yang pulih biang ini pada dekat berkendai. Dia undang tahu nong sensyal ke jing kawai ulaman yang kata ke bala pelong wan ti tip nang nu galalong Henry kita ke syakuri kiba latong yang kata ke kila tip kiba layu tong yang kata ke kila tip utau nong sensyal ke jing kawai ulakot yau tahu nong likurim bat ula ong hu ubriu baro ujubu akmat ya kawan kababha nungkong But onda kila ya di bha saya ka ba kham sunio mepat mela tingkai ya ka wan ka ba hadu menta fi ka wan bayu ba but ha ko to ko por ada de ka wan ka ba wat hadu menta ro ki tan Middle East the late ka de bek pelalong masalah la clear bat kay masalah and which baki ong ro ba ka ba na ka benta ka metro Vio bala clear you long tip ni kan dah bayang klik asyik sas imo. Dia si kalau tik kini kawan kalau kumta. Henry kini kawan pimla bandi bun namar kalau kebabah. Kalau kedawai. Pi hang ni kini hang ni uni orang ulengok uni nong peniat orang. Baru aki beriu ki busha ya kawan kebabah. Onda bakila ya buat saai kawan besniu. Kabamon kawan kapan buat. Ong langbat nga kawan kapan buat. Ong tu paramarjan wat judi wan. Kapan ayo? Dia kata ong ngatanya diwan pi pastor menilai ada diwan. Paya kejelas jengile mo ki bon ba kata teh. Hakini gisngi. Pe jadi sok pi si kelat kapan jai-jai ya ke kepo. Di si bilor teh kemon tip syo. Dia fi kadi kita teh wat sok pi fi da plit kesmayo. Kesmayo fi da balabu senam. Sebab sebab tu por mesin plit dan wan kai pastor. Dia dah pinong dai pastor nong kumno tu kelas mayu na. Pi so kasma kum basma ka kiat. Kan gede ke babha. Pi hang ni Henry ka uji hang ni udah batai sai wang kani ka wan ka penbuat. Henry kani ka wan ka ba meme iPad Wat yo babuat ka penlong pengat. Namar ka khambang. Kata dia kecingnya perta. Tarai uni unong syar uni unong peniat ya kani ka jing kawai. Nong san syar ta tarai khom di se uladi lang. Hari marsin yo ya kata ka ba udi wang kani di ka jing per. Kani di ka jing per. Namar kani di ka Henry ka khambang bani kawan. Namar balai. Namar kani di ka ba ai dau jisu.
Amen. Tiap kamdan kanu naga wanjong ka pertai ka ba kambang ban ka ba umba au ai u Jisu kan. Amen. Dahil nama kata u Jisu ong haga gospel ka jeng Yohanes kalnong ka ba hinyo nginya pet haga ni ka por menta. Dekat ka ba lai punyo ba lai pupra. Te haga sengi ka ba kado. Kasih kaba crowd jangan jingkawanyam u Jisu ula yang bat ula perta uda ong lada uno sngau sliang ai ba unwan hanga bat undiru jaru banget hanga kumbala ong ga jingtho kawa ba em kinya tuit no nakadano jango hanre yakane ula kren sapang mensim ya uba kita ki banget hau kin sapediang namar 4 syam la ayu mensim bakot naba syam la pandon borom yu Jisu. Fi hang ne Jisu wong caru basliang wong no. To ada no ru sliang ai ba unwan hanga. Fi ba bon sen mentam ngiwat banlei men penhun ya ka jing sliang la jong. Kum bakile ki pertai. Hello Jisu ong wan hanga. Kani ka jing kawai hapok kana Galilea nganong ifi. Kani ka jing kawai wan Haru Jisu upen kelaya ka syaka jing kawai pen koi. Amen. Lada kim nan gitu ki kran riu telia ka to ka jeka. Ngatarai ki bami nang tu nang jing kawai barok ki buat. Ai ngo namar bu Jisu dan usutok kini ki sliang u ai sunan ki ya kata ka bakin di bakin sliang syo. Amen. Fitip hakini ki sngiam ngidon kam ya kata. Ngidon kami yo, ya takkan mau Jisu upen kelaya ke banlong kum kawan. Amen. Hanre kwa ba upen kelaya ke syakawan. Lada fidon ha utrai pidi tang ke ru Dai namar kata ke Bible ka ong bau Daniel, Shadrach, Meshach bat Abednego kile bam tang dewe. Uri wat kai. Ke ki kam habreu bani kiwe pimtan kam keke jong ne ga pertai ada pinget hau utrai ula ban penja ya ka jing sliang fitem kane ka do ka kwa bai tang ya ka ba kenja pertai aba piyo na utrai kaya kersoi na pi hakini ki sngi ki breu ki klade nama kata ka Bible ka batai namar dan pak dan breu ha kitab Genesis ha ka to ka jaka la syuki halor jong ka But uno ubreu ubayo ya kata ko kamamod ulayo yo mensim. Amen. Pinakan mau Genesis nengkong namar bampat dan breu kata mensim uki ha ka But uno bayo bandi ya kata ka uta mensim ulaki no ha ki ngilayo na bandi ya kata. Ngila yon namar haki ni kisgi kajinglong kristan ka jongi nganong ipi ngim das liang shu ya kata kawa ka baem ngistang bantay ya kipukri la jong kipukri ba pay habang apuli ka kitab Jeremiah teng ngasutoro ya kani kaway teng ngishna ban planlong ya kata kawa baem kum ka jing shakri kan ma ba ka jing shakri jongi kanumlong ga baklan no ladangi perkhat ha ka bakenja do kan pay ba kan paybet bawang Jeremiah landong ka ba ardhot ka ba katlai kan paybet hari ong atrai ai hakani kicing syakri kawa jome kan doit amen ai ba me long kata paliu hakani kicing syakri kan kanuno ka yeng ka bakwa bantay dalade kata ka yeng kan paybet peace neng kan basneng ye kikon on non bet bayay lat na pi hari lada ka paliu jong utrai ka don kata ka yeng utrai usneng ba utrai ukta yaki amen dai nama kata kaktin kajong blay ka ong na kitab Ezekiel kalanong ka ba arpun riu dekat ka bal arpusan ka ong sunrait ja kata kot bat pen kot yang ida kita blay tau baro namar pitep lada kata ka wa ka ba ka don ha ka jing jongi ka don ha ka yeng ka jongi ka pen kot na kita blay tau baro hare babon sen mangi ngim kwa ya kata kini gisngi ngim kwa ba kata ka liu jong utrai ka fountain kata ka liu kanto ngishna ya ki fountain haki yeng ki jangi pidalet haki restoran pidaya nte janon plok pi gitu ki fountain ngadong pi hari ka jingem jong pi kalong kumta katut yam
Namar bun sin ngim sliang show ya kata ka na. Jisu ang jaro ba sliang tuwan. Tuwan banong tra ay nga. Ngal don go ke jingkran ka don pilaan pe panggawan ke bu Jisu di likely ki ujat wan ke bu Jisu di. Ya ko bo ngam tre ya kata. Em keren ya kata hari kita singa keren panggawa katut em na pi. Katut ne em na pi. Dia kata saya ruang jaro ba sliang da. Wan. Kita ngisliang sisya. Dia nama kata Kibriu mentam kim da sliang ya ka ba. Dia nama kani kala masuto kim da sliang balit ya ka ban syakri oblay. Dia kata ngim da be siya ka jing syakri. Namar blay ngim don show kata ka jing sliang. Fitip ka em bonsen kamwan pi hablet ma pi siya ka Haba pi sliang piong ngas sliang wan kamwan. Pi haban mare he ibadan ka Dia but kini di kisngi yang Kibriu ki mare he ibadan utray. Piong utray wan mamehanga. Hari lari umleit pada he ibadan utray. Ngim sliang. Dia kata kani ka jingkran jong ka kwa ban wan kesiu ya pi na kani ka benta. Pidon em kani ka polio jong utray. Pidon em kani ka ha ka jing em ka jong pi. Katutnya em kani ka ha ka jing em ka jong pi. Ne pi jus liang baik. Pi jus liang baik. Tang don ka pot pi tangrang nong pi. Mdai pi tangrang ka bakan ja pertai ma pi tangrang mun sem ko pi mla masuto. Pi di sidi ko pi mun. Hara jing sha pi sliang yu mun sem ko. Kamet jong pi kelas dang man ong sliang yu mun sem ko. Ni mai lat yu tau mun sem. Ni mai lat teng ni telakam yu tau mun sem. Pabon ba ka jing syakri nganong fi kim ai lai lut yu mun sem ko. Namar balai. Mai lat nganong yu fi. Teng anong fi wat aka jeseng kamdai ke jaka ba lai lut ya ka banduai nama la penyat ya ka ada kapor nama dalakut kapor pidang duai kita ki ong pidang duai liu do kata lawa jeseng la de bosang so jeseng baar ka ba ba nama bale ai lat ya ka ni ka bantuai hagini ke singan ong pi ngibun sin gilasna da ki pukri ngiklet ikom polio bonsen ngiladon haki kenhon jong kita ki pukri ba kita ki pukri bonsen ki pei ngiklet ya kompok liu ta Jeremiah udah ya thu lupa ya kata ya ki kon Israel pan ngasngau gani ki thu lupa ka long tik ya por mentaro namang ngiklet nganong ya pi po Jisu fitem ong meneng por ba ong fi ban sna ya ka wan dan kam da ki kra khandol dan da ki kra dieng jusna da ki kra mau Jisu ang ka kabangangan ay kan mi be no mau naman nga day mangaw taw mau siang. Amen. Day ka taw ang tay ya ka ying halor jong mau siang. Day mga bangala ya ka bantut. Amen. Day ya ka jo habang isim ya ka jing kawai utray nganong pi ngisim ya ka hakataka benta bu Jisu ang pi di ya nga kuri pi penbanaya ka snam jonga. Okay? Ya ka snam. Kasnam kam jupan buat. Handai kapan koit. Amen. Wang pi ba minuk pu tau ya ka met jonga. Tau ya ka met jonga. Bar udah pensung tu boang kata ka met ka balasa ke dia. Dai nama kata wanam ong ni sei di te kata kucing koi trai di wani te. Hada ka ya per nama trai ong pi di ya ka kum ka jutang ka batamahanga hakasnam. Amen. Day nama kata ngiju shimbet hakata ka bakir parabor pide yo ibe bada ai ko gida ai parabor pinde yo ibe ka day be haka rong saw nama ban pen I ka day ka snam ka jong trai. Amen. Si shau trai parba ula ai nam ta jong abad jong pi kata ka snam em nyau jaka ula penjau bakata ka snam ka kelalong ka jutang berka kelalong ka jingger ku yang abad dia pi. Mabon sen ngi ki Kristan ngila syakeno ki Kristan di wan. Hari hang ni ka Bible ka ong try udah ni ka bor penbang ya ka palat man ya ka wan. Amen. Ba hadu ta nong di kulumar ong kumno kumta. Kinong tong kitep kaniri ka unong di utep ba kaniri ka Hari ong la pelong wan ni ka Amen. Yo apa ka jingem jong pi ka sulong bait ka sulong suda. Ka em barobor long suda la ban bat ka Ha? Pimla ban bat ya ka dalilay.
ko ke tu wat dia kata pila ban bat si porak ti ka kala haba ka dei ka jing klut jong pi pimla ban bat dia pilengok pisum da ka to pi sung khoi ba hari ti wi ru im sno pa met jong pi i wi ru im sno ha ka ai ha ka met ke jong pi namar ka ka dan betang ko ke benta ka de bantut ka de ban yo ban la da ka ka lang no em perbor ka sma hang no ko ka lang no em ka kalalong yo ka sma de kata ka de ban yo bantut pabon ki kristan kini ki kristan balang kim de ki kristan batut kristan yo balang kim de ki kristan yo dai nama kata susma balang hare umsma krisna ki namar kimeyo kim tu flashay manda aba pidon ka to kawa pukri em ai kan tu na pi amen kaniyo kan tu na pi lada kam tu em kanom long amen tengin yet ya lade ngidan kata kawa ga ba em fitip haba ko ka don em ba ka tu em kapan ko jadi kata ka bible ka ong u Paul u ong ba kata ka ya kata ka u ya nu joru bat ka ketin ka jong blay ha episode nong ga basan u ong da ka ketin lapan ko je pi ba kanom don kanu no ka jinglong iyo sti happy ha nong ga basan da fi pulip ya kani ka bentan ka episode ka nong ga basan u ya kran ha ka pedeng ka shong ka 100 u wan ra sa phang ka ketin ka jong blay bat uda ong ya kani ka benta ha ka dekot ka ba apun reu nong basan ba unyo pen ko ya ka bala sat ya ka da ka jing sat ka da ka ketien sat ya ka da ka kita abang ngidon kata ka pok liu hangi em ka sat ti hangi ba kata ka ketien kam chupan ram shu yangi ka ketien ka stang ban kesan yangi amen ngilayos ngau bahaya ka ketien jing pen ram pitep kanong na pipistrat dala sum da pidon lang diam pi nong pop kala ka pamut nganget next day piman jasang syuran ya dia telis sang tu pastor kuduk tibe jangan tengten kum pastor kum kuduk ti kamut ya pi silek kum tu dan sin kata kecik jauh ta pastor kuduk ti kum ta kam kedau itu masuk kamata kuduk kum tu hale kum lek kum tu ta malak kum jasang syuran boleh ni jasang ni ti pastor fi kada songa kuduk tibe jangan kamat na pi tengten ngim sotan nat hang ta de am pitip ka ti dem ka sampan ram yang ni kaktiin ka kesan yang ni ko poliu haba kawan nam haba ai ka em pinso longo ngatip babon na pi manta pim jelit tong so pim kanuan be pitip poliu pla jui poliu to rakti ngatip ki juk manta babon kin mi isu poliu nama manta ngilai i tong kor ngim i poliu so dan mun syu ada slap kum to sai mi ki poliu mo ngi sai lek ban ya tong kaya per dah bat mun syap tip ngidi be direct ro judan filter judan hiya lagi nget be poliu kalong bakot ni dong anu da ya ro ni kacing singiam kacing bangal kom talwi tek-tek kacing ya ro adu kata am binong pusulung bakum lu kata ko namar balai ho ya ka juk menta babun sin ngim yo isu ini ki poliu hari ko poliu ka ba pisong pala am pidalet bentong am kampet u bakum no pion ra ada de bakum no kum do kan pendap bet but pin solong ala pibo sa itu bajabor hati poliu am wat itai jabor ikalak khot no namar balai ka don ka bor kata ka bantut kam longom ka kor ka mai daga kanta ka poliu si sen ka mami kam la ban set han teng ka wei kala ban ken ria lenti lada pi pentut ngamun suang am jutip ya kata apa ka siniar ka ka tut ngong ka don ka wi ka jing tia kata ngai kendu itai ru rang ba nganong fi ka don kata kata hayeng nganong fi ngi kran bat i namar itip hak ka siniar kawan kum i batai ka lenti kum tamta te ngong ka sentis utip num tip no batip ini ru rang ba namar balai ka don kata ka siniar bajutong hang ta kami syo itai ru rong ba balai kata ko pong anakit kam sunong lang ngalet ba itai ru rong ba ibatay ti ping ngong ibatay kung balati bahay ne pisol ngo na tenteng pi phak ki pendon kam ta dai ti snap core wi mat don hang no hana hehe ba don snap core yang te kanu la ji so to berkaji si syaru don ngalong ba itai la batay tai yo hana kani ka ka tut namar don te la de nar te yang te jrong ma don ba yeng don ka yeng ba kisna jrong ong la tut ong le ti kham satu nang ta kom ba khasan phot ong kliti yang te fin sa yo i
ti shisha mi tapi ngalarang kami ina kemat lajong anung ngai ngoten ni teman tu start shisha ngong nomor boleh dah tip bakatut bah kata ski pat ngasuk thuk away kum pangai pat tang umen sim jong boleh ru utot na kajing em jong i yok idei no kinar jong ka perthai na ngi khambit ya ka spa perthai ngi khambit burom perthai ngi khambit ya kan ka perthai yo thut no ta umen sim ba khoi bantuit nangi hakata kasi bangai kren bat ingai kren jepang ko bangi juya di hari ngasu thuk pada hakabakan zaman sim lada kide giro orang ba ngai pila masung thuk ha bak umpok liu bora-bora da pi pentut lenti ka bakla lenti no ko ka pet kan no tamu men sim bakhoi den ta ka bible ko wat pensung cp yo men sim bakhoi ka bible ko wat pelip yo men sim bakhoi belai kong namaru thut na fitte teng kini ko em habakatut nangi ai lat yangi wala da pi jabo on atrai ho nga sutu banga bakla ka jing em hare ai bo men sim bakhoi fitte habag yo men sim bakhoi jam ude men sim bakhoi uba ai ka boring ngi bangin la man long khoi amen nga si ong yu bru fin ong be eno kani ka jing di kani ka jing bam ka ba tapi bani don men sim bakhoi jam men sim bakhoi ukran si sin don tau bru badi udi ba hare wong trai ai boring abangan la wang kata kasih ngakot yu jisu hak jing buat yong nga ngala kot yu terang ngatrai ngala taj bandi ngam kuasyo ada ngamla ai bor ngai la duai im tip shu kim step kei bai duai damian jan miet ile di biang perbedi yu i ka kiat em mi bang shu tu fi yong apa sa ta ka kiat em hanang amat long ketang ta situr man kasih de jing bang na di kluk ta kasih tang kumnar ngong itai kong la biang pi kong kami no padiong ngam dai bang shono nang ta bat ngasol ngoi ong ngaladi la kumbakat san snem yang hakata kasi kilemat janwin ngala bat ngasak yang bangasa sutu ngala duai haka babuat henry blay klam buat ya ka banyo sngo gejing duai jonga utep bangala duai na donor baro wai yo tau mensim bangani si ya ka kiat au fira yo musim ko em poliu ka tu ja pm ka khoi hita amen kayu ka khoi hita dahil makata wanam kwa ba fintei daki pukri la jong daki an ki kanon la jong ong try ai ba ko poliu jong me kan tu danga amen ong try ka don kata ka kran riu tiliki kramau ka ba thoru ka jing em ka jongi brenmar yo breu la taw ka sngi ka ban riu ta ha ka sngi ba yu ban riu ai ka bala tong nangiem ha ba ki breu ki abandi kino te ka bang sisha amen wanumbu shubu karpang ipi sya mana ka jing em jong pi ontong amen mar ka bible ka batai habang yingi sya yo try baka umpok li ka jong try kan tuit lamba jongi ka jing em jongi ka long ka bala korku blain korku yang ingini yang hakani ka por na ka jaka shong ka jongi hakani ka jaka ken ngilait hakani ka por ka ba ngini mani yo try ngilait hakani ka por si por in one hakamat ka jong try ken bagilait man IT yala di show try ken hakani ka por manta yes Lord hallelujah hallelujah Shisha
trong Giêsu ngã đây trong Giêsu ngã đây trong Yes. Kanuot hagani gamin. Piyong asliang sisay takawaom. Pisuto bahaga jingim ke jompi. Kamdan katakawaom. Kaba geng. Pisliang ba. Pitrang ba. Hari bubul si pidon betang hapukri pimdan ako umpolio. Try ang wan hanga kokon. Hagani gasngi ken. Tentang babon sen pidon ni kimat jingwai piyong adang ayo katangan long kumtangan hunno. Ano pinum hon la da pimpadio iko umpolio. Lana day tang kakamba kabala penem ya kibriu em. Kakwa panong ipiki sunran kila yu ilot ya kakamba bu jisu la le. Hada kimnot manian nam tau turai. Hadu bakim pat yo ya kata umpolio ka wa kaba em gen. Nasngo hangani ka jakat bubun na pi. Pisliang da. Bat ngadwai hangani gamit. Utrai undap hangani gamit. Ya pi da kata ka wa kaba em ka jong uken. Kabanyay kersoy na pi ken. Kamday taman ya pendap ya pi rin lang ba jong pi. Kung baka nung Samaria nga noong pi kawan mentong na kataka pukri. Hari kalaklat. Bau tau bakran bat ka. Uday umpok liyo ken. Bada ka kelamat baka suto ka Bible ka ong. Kalamare sa Samaria balay batay ya kiway. Namar kata ka umpok liyo bat mental asdang tuit lang ba jong ka. Balik sa kiway ken. Hakani gamit, uci sudan hakani keceka. Ya kabo wong ngaday mga taong poliw ko kon. Wan to shim na nga ko kon. Ada pisuto hakani gamit piyong ngasliang pastor. Ngasliang hakani gamit utraan pendap nganget hakani gamit kaladon ni kajing pendap jong kita kuwa gaba em. Haga jing em ke jong pigen. Ngini dwai pila banwan hang dia kemat ken. Ngini dwai hakani ka por ka mentaken. Dan nabi pila masumare kanong yepi. Hagi babuhon benta. Lasu yang merek, lasu yang terkongsa. Mereka kami terawangan pendap kita kawaom ke BM. Pila banuan ke jenis kemas. Pada pi kita ya pet hangan ke por ya papiru te. Pisu tu pilam terkong ha. Ti terkong ha. Kan mau ke pukri ke terkong. Hana ki umpoli upami no traim ju terkong lano. Abon nangingi sakut na tanga pukri bangilet ya ka bangintong la ka jong ka por. Ada ngiklet mono basyong halo jong tau pukri gen. Kani kanong Samaria kayo bau tau basyong. Long kam kraw ban kata ka pukri. Long ay ngarong asliang ay nga. Ya pipi long kum tang nget hakani ka mit utray don man ay pi gen. Ya kani ka waong ka ba em gen. Ini duai nam ta jong pi kinong pet hakani ka por ta gen. Atray nga duai hakani ka por nam ta we ki ba pet hakani ka por. Yo ki pat shem yame. Try hakani gamit I can shem not yame kini tu yame. Kisliang gitrang pendap mame yaki ya try bit. Hakani ka por da kata ka waom ga ba em ga jong me kenya try bit. Kilong gi bala dap da kata ka waom ga ba em ga jong me. Baka nam dan shu gi jaka aki baterkong. Kapag tin jong me ka onak ta chipan pau ka batut not na ka kat ga jong me. Ngatip a try bit ka tu chaki hing ga jong ki. Siya ka jingim ga jong ki ya try bit. Bagata ka jing terkong ga kenria lot kan. Ngada duai hakani ka por. Naman ngitip haba ka waom ga baem ga tu. Kawan ra ka jing penkia. Kawan ra ya ka jing kela. Kawan ra ya ka jing tau tamai kan. Nganget ga kam kenti bang na kurku atrai we pi we ki ba pet hakani ka por menta. Hagar teng ga jong chi sung ngada duai. Amen. Amen. Utrai na kurku ya pi. Hakani ka met pi ba pet ken hakani ka por ka ba menta. Ba pidang la ro bandang yai pet ken. Ya ki program jong ka potret ba pen bi ken. Try no ku ya pi ken. Ni hai ngo yo try ni ka por. Yadang don hakani ka jeka. Pila banwan hakani ka por sa bangin duai nam ta jong pi
download ka balapan kre. Wan daga jing kemitlenti na utrai. Wan daga taga mensim ka bakamen na marutrai udan ban aya AAP. Ban fila aya ka por ka jongpi, fila aya ka taga singi ka jongpi, utrai unda kerku AAP. Wan haka laipo bat laipo way hangte hapo social tham auditorium lane ke bagi jukot ka State Central Library. Berganget ngini syam haka taga singi ngin duai nam ta jongpi. In sami ka kitien ganon ka praise and worship kendon ke bau play unle thamai ka ji im fi balangangej la filawan utrahi unum pelik clear fi unle be ka kamba ha ka ji im ka jong fi ngangej kin wan kum ubre barim pin mi kum bre bat thamai ubre yo ka jing lai lo yo ka jing pan khia ha ka jing mot chu berkat aga men sim bad ka ta lon rang yang ka jong fi hi ka shapo ba chabar baro utrai un kar khui fi ta ka daw khot kor pat fi sa ji sin Wan wat no miss ya gani ke jeseng lapan krek knang ini ke jeseng new blay blabu ini ke jeseng na ka benta jong ngin sa isyam ka life ho bat ka life wi tarik jong ni bunai match trying kar kui fi amen ngangai filio snow ngin don ngin ke jeseng healing service ha ka life ho bat life way jong uni bunai ha gani ka tayo hi menta bat ding ta filio snow ngangai filapan krek ka do not filapan krek ka men sim bapin wan shakane ka jingeseng Dahing tanga karpat ya fi, ufinya wan shikani ke jeseng, wan daga download ka balapan kre, wan daga jing kemitlenti na utrai, wan daga taga mensim ka bakamen na marutrai udan ban aya AAP. Ban fila aya ka por ka jongfi, fila aya ka taga singi ka jongfi, utrai unda kerku AAP. Wan haka laipo bat laipo way hangte hapo social tham auditorium lane ke bagi jukot ka State Central Library. Berganget ngini syam haka taga singi ngin duai nam ta jongpi in sami ka kitien ganon ka praise and worship kendon ke bau play unle thamai ka ji im jongfi balangangej la filawan utrahi unum pelik clear fi unle be ka kamba haka ji im ka jongfi ngangej kin wan kum ubre barim pin mi kum bre bat thamai ubre yo ka jing lai lo yo ka jing pan khia haka jing mot chu berkat aga men sim bad ka taga lon rang yang ka jongfi hi ka shapo ba chabar baro utrai un kar khui fi taga daw khot kor pat fi sa ji sin Wan wat no miss ya gani ke jeseng lapan krek knang ini ke jeseng new blay blabu ini ke jeseng na ka benta jong ngin sa isyam ka life ho bat ka life wi tarik jong ni bunai match trying kar kui fi amen ngangai filio snow ngin don ngin ke jeseng healing service ha ka life ho bat life way jong uni bunai ha gani ka tayo hi menta bat ding ta filio snow ngangai filapan krek ka do not filapan krek ka men sim bapin wan shakane ka jingeseng Dahing tanga karpat ya fi, ufinya wan shikani ke jeseng, wan daga download ka balapan kre, wan daga jing kemitlenti na utrai, wan daga taga mensim ka bakamen na marutrai udan ban aya AAP. Ban fila aya ka por ka jongfi, fila aya ka taga singi ka jongfi, utrai unda kerku AAP. Wan haka laipo bat laipo way hangte hapo social tham auditorium lane ke bagi jukot ka State Central Library. Berganget ngini syam haka taga singi ngin duai nam ta jongpi in sami ka kitien ganon ka praise and worship kendon ke bau play unle thamai ka ji im jongfi balangangej la filawan utrahi unum pelik clear fi unle be ka kamba haka ji im ka jongfi ngangej kin wan kum ubre barim pin mi kum bre bat thamai ubre yo ka jing lai lo yo ka jing pan khia haka jing mot chu berkat aga men sim bad ka taga lon rang yang ka jongfi hi ka shapo ba chabar baro utrai un kar khui fi taga daw miss ya gani ke jeseng lapan krek knang ini ke jeseng new blay blabu ini ke jeseng na ka benta jong ngin sa isyam ka life ho bat ka life wi tarik jong ni bunai match trying kar kui fi amen